Nigeria khou subam hi atau angak tong dithe Christian mai azu tai sulwai the lai riu the Christian mai ten ra mage sulwai mi hai Muslim mi non kachap krek ta chui mang mai non ta pha wai sulwai ba me hai kom te mai tho US tung President Donald Trump na anyo wai chap chana attack su ban the Nigeria government da tho attack su kana mage tigi thu Nigeria mi tung extremist groups azu nai ta ban nai akhan ra mage tigi thu ataw talyang ba mi thu Boko Haram hegwai ti ai sumut sut kai khang anyo wai chap chana bomb attack su ban the tuna threaten su na bam the kalam tho Christian mi man sai azu tai surwai mi hai kasing phudanga ma khe tuna sai kom na sin ni 7,000 dogai surwai tang the tuna record khonai ba me Donald Trump rina sai Nigeria hai a country of particular concern sami hai design chulau the asai dau hekuma Nigeria mitung government rina mitung extremist group ti hai kutu na sumut kai me kai tu tai or hai tai kato ma sami gitu Christian da lai riu ba mi hai kato na control su ma ge tu tai anyway supani the tu na Donald Trump rina kau pai kan the tiki tu Nigeria mitung official rina sami tu Donald Trump rina sabami tong information egwai dai gansak to lan di he tuna sabame jakok taboi pari si na nai tna cho kumbam me kyu Nigeria hai kani kun padai ko hai Christian da sulwai mitong center tong taitar phangthe kalam to sulwai gai te mitho kani kun padai ko hai Christian da sulwai geliang mitong country hai Nigeria ta the tuna sai kuma Africa ko hai Christian geliang mai hai Nigeria tai new thai TB Joshua healing sunan ba mai ramitai Nigeria ko prophet aju Jeremiah COVID-19 gan ko prophecy suna serin dem ba mai gwai ti hoi Nigeria ko rina gwang dem sinte revival dai mai gwang mai hai Nigeria ko kuma Nigeria ko Christian tangkhai du wai nai tai Muslim rina population tangkhai du wai nai bam tonge tu na sai tat kan mai gan ko hai Nigeria ko hai Christian tai sulwai mi tong chang hai pai na raw bam khon nei tu na sai hai kuma Nigeria mai not nek tu na subam tong tai Christian mi tai persecute subam mi ti hai tiki tu Boko Haram sam mi tong extremist group hai patwang 2002 khau hai kuma 2009 du gai ko hai Christian mi non ti hai attack su hau the sulwai kai hau the tu na sai hai kuma 2009 ko rina 2023 long ko hai sulwai mi hai Christian kasing 52,000 yana sulwai ye tuna report ko na ye report janri na to kau cho to bigan ko International Society for Civil Liberties and Rule of Law tong report therai na khan jao 52,000 yana sulwai mi hai to boy shooting cho to boy khwai chro tin na cho khwai sami ku kanyo Christian su mai hai the kuma asai dawlan na 2025 ko hai violence Christian mi da sulwai su tian mi hai gai thau dare seren tam gai thau dare kum pujang re hai kum pujang re na kandi kun padai international tong concern sami gitu kandi kun padai hai ataw tu comment gwang the to boy su tin cho to boy su tin na hak lang ke hin chin lang ke minun hai ataw tu US re ngan hai respond gwang the to boy si cho chubami thya kyu no mai to moni no mai de tu lam hani de tu to mita gwang the kuma a country of particular concern sami hai US rina taw thu designet surau the Nigeria da 2025 ko rina July du gai ngan pha ko hai munsai Christian mai kasing ching chanai du gai surai ye tu na sai kuma 2009 ai kla cha ding so Boko Haram sami hai 2009 ko rina Christian minan ta surai hau to nge 2009 ko rina 2023 du gai ko rina sulwai mi hai mai long ko hai Christian minun 52,000 dugai ta sulwai mitung extremist group ina hai kuma 18,500 dugai ta thu nim to kidnap su tong ni hai kuma akhadrina school le church kanai kalu kriuna 20,000 dugai ta attack su the 2009 korina 2023 pau mai long khau kandi kun padai ko hai Christian mita sulwai mai percentage of again go ai 82% dugai Christian mai thai mi hai Nigeria ko bam khwan the to meta report nai the
Christian mi ta suloi ba mi hai tabu bui extremist group cho to began ko hai jihadist group to na kawe kuma kazan sa began ko hai Boko Haram the Fulani militants nun group the kuma Islamic State West Africa tum group the ISIS group ning sa ka jaw the Nigeria marina Nigeria mi tung government rina sa mi tu atawai violence baba mi hai Christian ta attack su tra mage Christian ta behasu tra mage saba meni na ye tikitu milat la tho to boy nong na sina lum no mage tuna ni na ye report azurina I permit hai lande tuna ni kanurina sa khang bare hekoma US President Donald Trump rina warning ti kai samikitu Nigeria mi tung government rina Christian mi da lai riu surai ba mi hai katu ma action la thau mage tui tai katu ma extremist group ti hai control sura Christian mi da surai the mage tui tai aniu hai bom kai pani the aniu hai chap chana attack su pani the kaniu ta kaniu wai da sulai khang Nigeria mi tung government tara mamai aisa mi tu extremist group Boko Haram kaniu ta tikitu Nigeria mi tung president Tinubu rina sa mi thok US President rina saba megwai ti lande hai dida hekuma extremist group rina Christian ti hai extremist group rina attack suba mai terror suba mi hai Christian tara mage Christian tanara mage tikitu Islam me tong mansai Islam hai follow chu chui mai non tangan hai attack su te tuna sai hekuma akadrina kapam khai ko ariu da mirina te boiso de bekai ko wai extremist group government opposuna suba mi hai rachap jeng kharina mage hai the lungsi lungsang mai unemployment socio economic factor damtai food security tujang kang mak mitung lam hai gwai lam damtai corruption azu hai nai pui jeng kharina me hai subam tong de tuna ni na ye tikitu than mi pau tho thau thai tikitu sure su mi tho kani kun padai rina thai ba me the sami ki thu Christian da attack su we Christian missing azu we surai kan tha sikum na sina 7,000 na we surai kan the 2009 grena 2023 pa mi long ka 52,000 na we surai kan the me ka ba ki su Christian da attack su the to me tum ka ba hai tikitu Boko Haram rina attack su bam hai Christian da na mage Islam minun ka chau korek ta choi mai non ramitai chap chana purely Islam na mamin hon toy hinon dekin attack su de na sai hekuma akadorina kaniu hai to boy ka hodim so hai de kaniu ka mi tu Nigeria hai Islamic midung state dai ringtau ni thwa ataw su na Nigeria hai Islamic state bangena secular de Nigeria hai to boy nong ne sini raja bai nai no mage India komna chap chana state rera recognize su mi tong chap chana state tong religion nai no mage hari kuma Nigeria ni state tong religion makina secular ko ba mina atawni ko bijeng krina extremist group azurina ka mi tu Islamic caliphate sami gitu Islamic state hai ring thau khang tu me da kniu ka mi kuma raja bai bai mi azu dai kniu hai reject su tonge ngwa na ta thingku de jawlo me khang dai